Bismillahirrahmanirrahim. Nur suresinde Allah Teala bendelerine şunday dep hayırlatken. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvat şeytan. Ve men yettebi' hutuvat şeytan fe innehu ya'muru bil fahşai vel munkar. O mu'minlar. Sizler şeytandan baskan izini erçip basbagıla. Şeytan жүрген жолго жүрбөгүлө. Kim eğer oşo şeytan baskan жолду erçip basa turgan bolsa, al şeytan jamandыкка, күнөө ишке, бузук ишке эле буйрат. Ошондуктан силер такыр şeytanдан баскан изини басбагыла. Allah Teala şunday şeytandan erçişten bu sürede tüyü salıp atat. Ошондуктан момун мусулман адам шайтанды такыр өзүгө жолотпосу керек. Шакки балхи айтат. Аннаху кана Ибрахим ибн Адхам ямши фи асвaq al-Basra fastama'a an-nas ilayh. İbrahim ve Adham bir gün oşo Basranın bazarında ketip atkanda oşol bazardagı el bilip kalıp İbrahim'den aldına kelip aytıştı. Allah Teala özünün kitabında Kur'an'da aytıp koygan. Estağfirullah, ud'uni astajib lakum dep. Sizler bana kança dua kılsaňar, men sizlerin duaňa kabul kılam degen Allah Teala Kur'an'da. Biz bolsa kança wagtdan beri dua kılabız, bizim duabız kabul bolbay jatatqa. Bunda emne sebep bar dep soraştı da. Şunda İbrahim Adham aytdı. O Basra eli dedi. Sizlerin duaňaryň kabul bolgoçlugynyň sebebi sizlerin ýüregiňe ölüp kalgan dedi. On nerse üçin ýüregiňe ölgen dedi. Anan kayaktan sizlerin duaňar kabul bolsun dedi. Birincisi Allah Taala'ny sizler barıňar bilesiňer. Allah Taala bar eken, bir eken bilesiňer. Birok Allah Taala'nın aksyny ötebesiňer. Zakatyny berbesiňer. Gaýrasan berbesiňer. Namaz, roza öz wagtynda okuysaňar, kayaktan duaňar kabul bolsun dedi. İkincisi, qara'tum Kur'an ve lam ta'malu bih. Kur'an okuysaňar, birok Kur'an içindeki hükümlerge amal kılbaýsaňar. Üçüncüsü, iddiaytu hubba Rasulullah. Sizler barıňar men Rasulullahy jakşy görem, Rasulullahyň ümmetimin deýsiňer, birok any sünnetini atgarbaýsaňar. Dördüncüsü, şeytan düşman deysiňer. Şeytan bizim düşman deysiňer. Birok oşo şeytanga başyp, şeytanın izini basıp, şeytanın baskan jolunu basıp, erçip ýüreseňer. Anan kayaktan sizlerin duaňyz kabul bolsun. Beşincisi, iddiaytum dukhul al-jannah ve lam ta'malu laha. Bir işe kirebis dep, bir işten ümit kılasaňar. Birok bir işe kiretini amalda jasabaýsaňar. Altıncısı, iddiaytum najata minan nar. Dozoktan korkabız, dozoktan Kuday saktasın deysiňer. Birok özüňör dozokka atyp atasyňar. Güneşlik kılıp dozokka özüňör kirgizip atasyňar. Yetincisi, qultum al-maut haq ve lam tasa'iddu lah. Ölüm hakikat, bir gün ölöz deysiňer. Birok ölümge hiç kaçan däýergerlik görbeýsiňer. Ölbey turganday bolup ýüresiňer. Sekizincisi, iştegaltum bi uyubi ihvanikum ve la tarawna uyubi anfusikum. Başka adamların aybını köresiňer, kemçiligini köresiňer. Özüňörde andan da körek ayıp bar, kemçilik bar, anı körbeýsiňer. Toğuzuncusu, akaltum ni'mata rabbikum ve lam tashkuru lah. Rabbiňerden Allah Taala nimetini jeýsiňer, rızkyny jeýsiňer. Birok Allah Taala şükür keltirbeýsiňer. Kança tapsaňar, oşol Allah'ın bergeni. Sizler tapkan nimet, tapkan jırgalçylykty kesbiňerden köresiňer, biröden köresiňer. Allah'tan körbeýsiňer. Onunçu, dafantum mautakum ve lam ta'tabiru bihim. Özüňörden koluňar menen ölüktördi daim ulamyla aparyp kömüp turasyňar. Birok oşonun ülge albaýsaňar, itibar albaýsaňar. Mende bir gün şüti ölemin dep takir estebeýsiňer. Anan sizlerin duaňa kayaktan kabul bolsun.
ошондуктан силердин жүрөгүңөр өлүп калган деген экен да. Wa fil khabar iza hazara waqtu salat amara iblis alayhi la'na juruda. Namaz vaqti kelgende jakындaganda iblis alayhi la'na özün askerlerini şeytandardı buyuratken. Sizler tez yer yüzünü taragıladagın adamların aldığı varıp adamdardı arkanda işlerini alek kılıp namazdan tosip kalgıladı etken de. Ana şeytan kelip misali bir adam namaz okumakçı olup atken bolsa oşonun arkanda işlerini alaksıtatken. Oşontup vaktını keçiktirip vakti ötüp ketkince alaksıtatken de. Ana namaz kaza kıldıratken. Eğer buğa küçük etmez alaksıtalbasa namaz okuğanı kirgende, namazga kirgende başlaganda kelip alıp, oşonu şaşıltırıp, arkanda oylarga işlerini salıp, arkanda işlerini oyga salıp, küçü cütlerini kem kılıp, kıskartıp, tez okup alatken. Eğer buğa da küçük etmese, yaştagilu kalbuhu bi aşgali dünya, anan yüreğini büt dünya işlerini alak kılatken. Arkanda oylar sala öğretken. Namaza kirgenden keyin oydağı çok nesiller kele öğretken de. Oşontup şeytan oyunu alıp kasatken. Eğer bu kadar küçük etmese, oyunu da tartalbasa, anda şeytan anan ümitini üzüp, kor olup kaytıp ketetken. Keyin iblisin aldığı vargandan keyin, sen kolundan hiç kanday iş gelmedi. Je namazdı kaza kıldıra almadın. Je namazdan adaştıra almadın. Je oyunu alıp kaça almadın. Dep, oşol şeytandı bekken baylap turup, dengizge ırkıtıp jiberetken da. Eğer şu aytılgan işlerin barını atkarsa, namazdı tosup, kaza kıldırıp, kechiktirip, şaşıltırıp, şontu okutsa, anday şeytandı iblis şunday urmat sıyılap, özüge jakın kılıp, mınday etkende, eng bir jokary darajalarga köterip alatken da. Oşonduktan namazın vakti kelgende oşo şeytanga baş iýbey wagtynda okup alyş kerek eken da. Eger keçiktire turgan bolsa anda oşo şeytandyn izini baskan bolop şeytanga baş iýgen bolup kalat ekenmiz. Wa zakara Wahb ibn Munabbah annahu qala amara Allah Taala iblisa ayati Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem ve yujibahu an kulli ma yas'aluhu. Wahb ibn Munabbah aytat, Allah Taala ibliske buyurgan eken, sen Muhammed aleyhisselam'a bardağın al, senin bir kaça soruları beret, oşo sorularga cevap ver degen eken. Ana şeytan bir aksakal kariyanın suretinde olup, Peygamberimizin alına kelgen eken. Kolaga bir tayak karmap alıp, tayanıp kelgen eken. Peygamberimiz sen kimsin dep soraganda, men iblismin degen eken. Nimege kelin dese, Allah Taala meni buyurdu. Men sana keldim. Sen kanday soru sorasan, sen sorularına men cevap beremin dedi. Şunday buyruk boldu bana dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, anday ola turgan bolsa, menin sorum şunday. Menin ümmetlerimden kança düşmanın var dedi. Şeytan aytdı, 15 de düşmanım var dedi. Ümmetlerimden dedi. Birinci düşmanım sensin ya Muhammed dedi. İkincisi padişah adaletli olsa. Üçüncüsü bay olup piçpeyil olsa. Dördüncüsü savdagar olup öte çinçil olsa, jalgan koşmasa savdasına. Beşincisi alim olup, namazkan olup öte bir kiçpeyil olsa. Bu da benim düşmanım. Altıncısı momin olup daim başka mominlarga jakşı nasihat aytıp жүрse. Yedincisi momin olup öte rahimli olsa. Sekizincisi daim tova menen жүрse. Günah kılsa da arttan keçikpey tova kılıp жүрse. Dokuzuncusu özünü aram işlerden, aram neselerini saktap жүрse. Onuncusu daim taharat menen жүрse. Bu da benim düşmanım dedi. 11'incisi sadakani köp berse. Bu da benim düşmanım. 12'incisi öte münözü jakşı olsa, yumşak bolsa. 13'üncüsü başka mominlarga daim paydası tiyip жүрse. 14'üncüsü Kur'an jattap, daim Kur'an kılıp
takrar qilib o'qib yursa. 15-si tundori adamlar uxtab жатқанда hech kimga ko'rsatmay namoz o'qib yursa. Ana shular mening dushmanlarim dedi. Anday bo'lsa, senin dostların kim dedi men ümmetlerimden dedi. Mening dostlarım 10 dostum var dedi. Birincisi paşa zalim bolsa, oşol mening dostum. Ikincisi bay olup tekebbir olsa, alda mening dostum. Üçüncüsü savdigar olup xiyanatçı olsa. Dördüncüsü araqkor olsa. Beşincisi uşakçı olsa. Altıncısı sutkor olsa. Yedincisi yetimlerin malını jese. Sekincisi namaz okuğanda şaşılıp namazga жақсы көңіл бұрмай оқыса. 9-ncысы zakat bermese. 10-ncысы uzun arzulardı qılıp, uzun planlar tüzüp жүре берет. Ақиратты ойлабай, өлімді ойлабай. Mana şular mening dostlarım болады деп шайтан айтты да. Жана кабарда келген екен, Бани Исраил елінде bir ibadatçıl адам болған екен, өзүнүн ибадатханасында түнү күнү ибадат кылып жатат экен да. Анын аты Барсис дейткен. Барсисул Абид деп айтат экен. Ал кандай дуа кылса дуасы кабыл болот экен. Адамдар улам барып анын дуасын алып, оорулары сакайып, ажеттери ачылып, ошентип жүрөт экен. Шайтан bir күн, иблис bir күн башка шайтандар чакырып алып, ким ошол Барсисти мага азгыртып берет деп буйрган экен. Шунда bir шайтан туруп алып, men аны азыртамын деген екен да. Егер мен ошону азырта албасам, мен силерден эмесмин, мен шайтан эмесмин деп ант ичкен экен. Анан иблис андай болсо бар, ошону азырткын. Ал өтө эле ибадатчыл, таквачыл адам болуп атат. Дегенден аким ал шайтан барып, ошо патшалардын, шаардын патшаларынын биринин үйүнө барып, ал пашанын bir кызы болгон экен, өтө bir сулуу жакшы кыз экен. Атасын олтурган экен, энесин олтурган экен, туугандыктарын олтурган экен. Ошол кызды коркутуп, эстен кеткизип жыгыткан экен. Кыз анан ошондон көп каты корккондугунан жинди болуп калган экен да. Ошол көп күндөр жинди болуп отуруп, анан эч бир дабасын таппагандан кийин шайтан bir күн адам сүрөтүдө болуп келип, ошо пашага айткан экен. Эгер силер кызыңарды сакайуусуну кааласаңар, палан тоого барсаңар, ошол үңкүрдө bir ибадат кылып жаткан адам бар. Ошол окуса, дем салса сакайып кетет деген экен. Анан кызды алып ошол тоого чыгып, ошол үңкүрдөгү ибадатчыл адамга алып барып, дем салдырып, дуа кылдырып, сакайып кеткен экен. Сакайып кеткенден кийин келип, дагы bir жума, 2 жума жүргөндөн кийин шайтан барып дагы аны коркутуп, дагы жинди кылып коюптур да. Анан дагы келип айткан экен патшага, эгер биротоло жакшы болуп кетишини кааласаңар, ошол ибадатчыл адам үйүнө коюп койгула, алдына коюп койгула, bir жумалап окусун, биротоло сакайып кетсин деген экен да. Анан булар ошол үңкүрдөгү сопуга алып барып, ушул ишти сунуш кылса ал көнбөйт. Жок, болбойт деп. Акыры патшанан кийин жалбарып отуруп, зордоп отуруп, ошол кызын таштап келген экен, окуйсуң деп. Ал киши туру намазын окуй берет, орозасын кармай берет. Ал кыз шо алдыда отуруп, тамак жасап берет, эшик алдын супуруп берет. Bir күн ошо кызга көзү түшүп калат. Такы кызы карабайт экен да. Көзү түшүп калса, көзүгө шундай bir жакшынакай сулуу кыз көрүнөт. Анан акыры жүрөгү да ошого берилет. Шайтан васвасасы менен. Бул да албетте шайтан васваса кылат. Караган деп каратат. Карагандан кийин жүрөгүгө кирип алып, ошого кызыктырат. Акырынан кийин ошо улам карап отуруп, жүрөгүгө ошо кыздын мухаббаты кирип, өзүнө баса албай, сабыр кыла албай, анан ошо кызды акыры алдыга чакырып алып, зина кылып койгон экен да. Ээн жерде. Зина кылгандан кийин анан ал кыз да бойдо болуп калган экен. Анан шайтан келип анан ошого айткан экен. Сен бу кызды, пашан кызыны мындай бойуна болдуруп койдуң.
Эми сен пашадан кутулбайсың. Сен дашбаран кылып өлтүрөт. Бирок мен сага бир кутулуу жолун айтамын дептир да. Сен бу кызды өлтүргүн жерге көм салгын дептир. Кийин пашага келип сурасалар айтасың, жини күчөйүп кетип, жиндер бу өлтүрүп салды дейсиң, алар сага ишенет. Дейт да шайтан. Айткандай ана кызды өлтүрүп, апарып көмүп коет бир жерге жашырып. Кийин паша бир канча күндөр өткөндөн кийин келип кызыны кабар алайын деп келсе, кызы жок. Кана десе, уште өлүп калып, көмүп койдум дейт да. Ана пашанан мейлен тагы ушундай экен деп кайтып кетет. Аларга шайтан кайтып барып туруп, сырды ачып берет. Ал киши кызыңды атайын өлтүргөн. Зина кылып бойдо болуп калгандан кийин сенен коркуп өлтүрүп койду дейт. Пашаны адам жөнөтүп, келип ошол көмгөн жерин карап, ачып караса, кызы чын эле киши колдо өлтүрүлгөн экен. Анан паша адамдарды жөнөтүп, ал ибадатчыл адамды алып келип, дарга асат экен. Дарга аскандан кийин, даргасы коюп кеткенден кийин шайтан кайра келип туруп, эми мен ушул дардан сени куткарам. Ушул дарга астырганда менмин, куткарыcı эле менмин дейткен да. Эгер мага бир сажда кылсаң, мен сени куткарам ушул дардан дейткен. Мен кандай сага сажда кылам? Дарда сылтырамын го дегенде, шунчалык бир башыңды мындай ийкеп ишарат кылсаң, саждан ишаратын кылсаң, болду деген экен да. Анан сени бошотуп берем деген экен. Ал киши анан кийин ошо башын ийкеп, сажда ишарасын кылып, башын ийип, сажда кылган экен. Ошо сажда кылганда эле болду, иманы чыгып кетет да. Анан шайтан, болду, мен максатыма жеттим. Эми мен сенен алысмын. Мен Кудайдан коркомун деп таштап кетип калган экен да. Мына бул шайтан, эгер шайтанга баш ие турган болсок, шайтандын баскан жолуну баса турган болсок, акыры барып ошентип имандан ажыратат экен да. Ошондуктан шайтанды такыр алдыбызга жолотпошубуз керек, шайтан баскан жолду такыр баспашыбыз керек. Такыр бир кичинекей күнөө болсо да кылбашыбыз керек да. Кичинекей күнөө кылсак, мына караш кичине күнөө. Карады, улам карады, акыры вассага берилди, акыры зинага да барды. Кичине күнөөдөн акыры барып чоң күнөө чыгат экен да. Ошондуктан бул бардыгы шайтандын иши. Шайтан ошондуп кичине күнөөдөн алып барып чоңго алып барып, чоң күнөөнү кылгандан кийин акыры имандан ажыратып коет экен. Ошол себептен мындай кичинекей күнөө болсо да чоң күнөөдөн корккондой коркуп алыс болуп жүрүш керек экен. Ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.